namamukela ka Alco the Composer channel. Loko ku ri ka mi nga si za mi subscribe ta kombela leswaku mi subscribe, mi like, mi nga rivali ku share no comment. Se hi vuye nakambe content ya mahlweni. Ka video leyi ta va ni ri karhi ni vulavula hi 10 ya matiko laha Afrika Dzonga lawa ya nga na dyondzo ya kahle ngopfu. A ni nge ze ni teka nkarhi. Tiko ra vu 10 i Namibia. Namibia yi kumeka a Southwest la Afrika Dzonga. Ku vuriwa leswaku vanhu lava hanyaka a Namibia i 2.34 million. Musumasta population ya cinca hi ku ya hi masiku se la ku va estimation wo hi ku plus or minus. Ku vuriwa leswaku a Namibia swa boha ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga le ka malembe ya kusukela ka 6 ku fika ka 16 a kuma dyondzo. Ku vuriwa leswaku nawu wa le Namibia wu charge government ya vona leswaku va make plan ku ri dyondzo yi va ku va na mali yo karhi leyi vekeriwaka for Department of Education. Literacy rate ya le Namibia i 88.2%. Tiko ra vu-9 i Egypt. A Egypt na kuna swi compulsory. Swa boha sorry ku tirhisa rito ra xilungu. Swa boha ku vanhu va dyondza lava va ri ka age ya ku sukusela ka 6 ku fika ka 17 leswi endlaku nkarhi wo ringana 12 years. Ku vuriwa leswaku literacy rate ya le Egypt i 71%. Tiko ra vu-8 i Cape Verde. Tiko leri ku vuriwa leswaku ri na nhlayo ya vanhu lava hanyaka rona vo hundza 546,000. Naswona ku vuriwa leswaku literacy rate ya vona kumbe nhlayo ya vanhu lava va nga dyondzeka loko hi pimanyisa hi ti-percent i 80%. Ku vuriwa leswaku ka tiko leri nakona swa boha ku va munhu a kuma dyondzo loyi a nga le ka malembe ya 6 ku fika 14 years. Yeah. So tiko ra vu-7 i Kenya. Ku vuriwa leswaku na le Kenya swa boha ku munhu ku va vanhu va kuma dyondzo vana lava nga le ka malembe ya 6 ku fika ka 17. Ku vuriwa leswaku population ya le Kenya i 49.7 million. Ku vuriwa leswaku literacy rate ya kona i 78.7%. Tiko ra vu-6 i Botswana. Literacy rate ya le Botswana i 88%. Population ya vanhu i 2.3 million. Tiko ra vu-5 i Algeria. Population le Algeria i 41.3 million. Literacy rate is 75%. Tiko ra vu-4 i South Africa, tiko leri hanyaka rona. Ku vuriwa leswaku mfumo wa South Africa wu tshama wu ri karhi wu budgeta 18% leyi va ku yi vekiwa ku tlhela leswaku va ta kota ku yi tirhisa for ndzawulo ya dyondzo. Literacy rate i 94%. Tiko ra vu-3 i Mauritius. Mi ta ni khomela loko ni nga swi pronounce-angi swona. Ku vuriwa leswaku mfumo wa tiko leri na wona wu nyikela vanhu dyondzo mahala. Ku vuriwa leswaku ku sukisela hi July 2005 mfumo wu sungule ku endla leswaku transport yi va mahala eka vana va xikolo. Nakona eka tiko leri dyondzo ya boha eka vana va malembe ya 6 ku fikela eka 16 wa malembe. Ku
vuriwa leswaku vana va tiko leri va tshama va ri karhi va tirha kahle swinene loko swi ta eka timhaka ta dyondzo. Tiko ra vumbirhi i Tunisia. Ku vuriwa leswaku tiko leri ri rhangisa dyondzo emahlweni ku tlula swilo hinkwaswo. Naswona ku vuriwa leswaku ku tlula 20% ya leyi ku vuriwa leswaku mfumo yi veka budget yo tlurisa 20% leyi va ku yi vekeriwe for tidyondzo. Then literacy rate ya tiko leri i 81%. Tiko ro hetelela ni nga ta ku ra vu-1 i xitikwana xintsongo lexi nga na vanhu va 95,000 lexi vitaniwaka Seychelles. Mi ta ni khomela loko ni nga pronounce-angi swona. Seychelles yi khoma position 1 eka timhaka ta dyondzo laha Afrika. Naswona ku vuriwa leswaku tiko leri ri talele hi vanhu lava va tirhaka kahle loko swi ta eka timhaka ta dyondzo. Video ya mina yi fika makumu. Inkomu n'wina mi nga ti nyika nkarhi mi langutisa video leyi. Ni ta kombela leswaku mi subscribe, mi comment, mi tlhela mi share link. Hi ta hlangana ka video leyi landzelaka. Inkomu.